Timpal-timpal jadi ngemagian ulangan ge. Nah, engken Vira, adik sebet tinggalin tiang ge. Nilai tiang tah. Nah, dia tuh sebet nama Vira. Gede yang bayi nih. Tiang jujur aja bakot tiang cuma. Bin main lain jelek. Nah, sengengken. Sing dadi nyebat tangan disebut Vira. Nah, engken nih Vira, itah. Dia sebet nilainya ceni. Vira sengaja disebut, nah Vira pasti ngidang kok. Oh awet, Ben Aminggu kan udah di remedi, belajar bareng yuk. Tiang sih ngidang, Vira engken. Nah, tiang ngidang kok. Yuk. Kayak dia kontrakan. Bener kan kata Iraga, Vira pasti bisa. Nah Iraga sih tadi nyerah, sawi teh Iraga harus terus mengajar lagi. Kayak